Kedolong nok Simon India versus Bangladesh T20 series thongdang adagani Scott announce khai rijak player rong mong o jaga ongkor family chung nukha baksa je abonang nogoi ja Scott nang nogoi ne porani bokor pol omta hi chung thangsiu बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने बहुत तकलीफ होती है o jaga nok je uni Scott no baksa borok khushi nang gone baksa borok kisa dukh nang gone baksa borok ba isa tayar feel khainai ta phadi ke nang na sai ran chau chance ma kha tai chau chance ma le je chance ma ni sing start khainai Ruturaj Ishan je thangnai kaham thongda go ta tam hinai ni je thong chanai India A team B team ki je doli trophy match thong o jaga bo performance kaham khaija khaban bo o jaga chance ma liya number 2 Ishan to nok man thangnai buchi bo tournament century khaika umon pore hai na hai bate bo doli trophy o century khaika pon chance me bo chance mana nangman ta chance man ya bo number 3 ga shreyas iyer bo comeback khanya nangman bo chance man thai tangman ta chance man le bo tak e je T20 o baksa borok comeback khanya te baksa borok debut khanya te baksa borok he je porana player bo comeback khanya ta ka chung phali obon saimalani overall sab tong je T20 versus Bangladesh with T20 series sab tong 6 October thongna India versus Bangladesh ni T20 match em nang na sai wan je Virat Rohit Jadhav rok to T20 retire na paje upna kam ke sign mano taun o je T20 series je Scott announce o jaga por ekdum young player mang to por katal player o jaga Jasprit Bumrah Mohammad Siraj Akshar Patel Kuldeep Yadav umthai player o jaga rest paje risopon umthai player o jaga rest jakta e ba khobang no second je T20 match man muthungui manu upai chung na lagna player Scott Surya Kumar Yadav captain Abhishek Sharma Sanju Samson wicketkeeper batsman Rinku Singh Hardik Pandya Riyan Parag Nitish Kumar Reddy Shivam Dube Washington Sundar Ravi Bishnoi Varun Chakraborty Jitesh Sharma Arshdeep Singh T20 Squad ni o jaga ni besi highlight ko basi je Mayank Yadav umthai player ang thakta boss chance maman ti asma social media surprising umi to 150 kilometer umse sakabo speed ke ball khita na nukui ma IPL chaita match thungman bai sadok najak bonu je first time player ang kha je chaita match thungman bai IPL match thungman bai India team chasman player bisi bo number 1 ang thakban poila player ang khata ta spinner Varun Chakraborty bot IPL ko Kolkata nongi thong 2021 ni pore ke chungtai bono India team nugis maya kaham ko bo tabo kame khem kha media PVR rok tama ur post khemen taw thabo kisa so khusi ro anga no chance manoi tai Abhishek Sharma je next Rohit Sharma ni chini jago obtona Simon boss jolayon debut khai paja boto o jaga thik thang no tai chung o jaga Hardik Pandya no nugui mana je asu kunun pore je World Cup T20 na chanchi din pa chung tak tai cha han hai Hardik Pandya T20 yu jaga no gunai nugui manai o jaga je sayaklai je Ishan Kishan back to back century khai payo buchi ba tournament tai doli trophy ho Shreyas Iyer bo chance man nango bo chance me Ishan Kishan by Shreyas Iyer ni kabal ta hamen hinmano poila borok national content out khaija khatao ka hai T20 Oscar bang mongkuroi Taiwan kisam take once o jaga selector kisa garbar tongna Indian head coach sabuk na o sign man je Gautam Gombe head coach sign bagui bono kisam jaga je Ishan Kishan ko Jharkhand bot emne ke personally Tani bai aso obong ya Tani no kisa saji ang tan bai hin kaisa nok sign man World Cup je soka phongsa World Cup pai je omakin ba sao han bagui ba Shreyas Iyer ta ini Ruturaj Ishan umta he player rong na bo o jaga select khai nang kha khayu hinke dolok nok ta ma chak o jaga je Gautam Gombe ni jem ta ke select khai mani abno no nok tam thanam so tolok comment khai sati tai kaisa kong sanang musu je T20 series ta opener screen matra Abhishek Sharma masa a jaga tai ni suman gil kuru SPC jaswal Ruturaj Ishan o jaga je opener na namanta opener screen um tai bai thungnai T20 em ta marang kha tai ko nang kaisa target jak jekpan 10 ke family karna nago subscribe like share obo to khaina to stop okdi okay hambai